Alınıptır. Erkek torpok 26.300'gө. Tuğan kunacın kança oldu? 72.000 so'm. Bu жақында туй турат. Kunacı. Assalamu alaikum. Туғандар қандайсыңар? Сіздер менен Базар Хабар YouTube каналы. Сіздерге бүгін көзгөн мал базарына реалдуу балаларды көрсөтүп беребиз туғандар. Сіздер болса көрүп аткан агалар, байкелер Россиядан жана башка жактан көрүп аткандар, барыңыздар, ар бириңиздер бир-бирден лайкты басып, каналга подписаться кылып коюңуз. Бирден шуну баса кетебиз туғандар. Кандай болсо биз тартып баштай беребиз. Турбактар канчадан болду ага? Ургача 25.500 сомдон. Силер мына дагы торпоктор. Канча болду бука туган? 114 дей. Канчадан болду торпоктор? Акалар. Aldı 30, arka 28'den erkek var ha. 28'den erkek torpoktor. Kança oldu aka? 23.000 so'm. Urgaç torpok. Aka bu kadar kançadan oldu? Kança oldu ulan sizlerge? 74 erkek torpok. Patra ile tartıldı. Aka kança oldu bu kadar? 55.000 so'm. Bir yaşka çeyinki, bir yarım yaşarga çeyinki torpoktor tuğanlar. Aka, pil diyem tartam aka. Kançadan boldu? 62.000 so'mdom erkek torpoktor. Bular uylar kunacılar. Kançadan boldu lan? 63 52. Bizde 63 naragı 52.000 so'm. Realdu ballar tuğanlar sizlerge. Har birini şunday qilib tartib ko'rsatib beramiz. Anan жылкы чыгарып, мал қой чыгарсаңыздар, машина бизге кайрылсаңыздар боло берет. Реклама боюнча деп номер чыгат. Каналга подписаться кылганды унутпайбыз. Аба букалар канчадан болду? 155 болду. Экөө 155 а? 77,5dan болуптур мен. Ар бири 155.000 сом болду дейт. Реалдуу балар. Билесиздер, алдабайт эч ким. Бұл жерде алдагандан маани деле жок. Оны адамдар турган жерге барсаңыздар уже башталат. Алып кача. Амналар болсо эркек букалар. Торпок канча болду ака? 38.000 сом. Бир жашка чейинки торпоктор. Бул жагы тугандар Өзбекстанга кете тургандар мына. 43дөн 47 ошондой болуптур балар. Кайерге барат ака Өзбекстан? Өзбекстан кайерге барат? Алтынкөл? Qaysi облус ал? Андижандын Алтынкөл деген мына. Кылдары кетти Өзбекстанга букалардын. 38ден 50ге чейин, а? Болду. Канча болду ака? 42? Базар Хабар десеңиз чыгат ака. Хабар. Андижан Алтынкөлгө кетет экен, шул жак водитель. Алтынкөлгө. Мына Өзбекстанга деп өтө сурашат. Шундай тугандар, Өзбекстанга өтө көп кетет, шундай болуп. Мына турган машиналар бар, сыртта толо бир 100 машинада шундай толо. Анан букалардын деле кылдары чыгат. Мындай бияктары өзгө калат. Таза сындуулар Өзбекстанга. Мейли, биз бул жак сурай беребиз тугандар. Лайктарды басабыз, Өзбекстандан көрүп аткандар да басып коюңуздар. Канча болду ака? Акча сатылбадыбы? Канча кылды? 54'tür. Kunacım boğaz okşayt, satılıp alıptır. Selamun aleyküm. Oldu. Hava kança oldu? 73.000. Boğaz mı? 73.000 son boldur boğazı. Kayda oldu lak? Kança oldu aka? 29. Urgaç torpok. Aka sizi keçi? Mına jetim kança oldu oğan? 20.000. Urgaçı. Kança oldu gam kunacın? Kança kıldı? 57.000 so'mga satып attık. Kunacında. Ne oldu yerde? Aka kança oldu? 80.000 so'm. Torpoğu erkek urgaçı var. Erkek torpoğu meşhur sağını 80.000. Kançadan boldu akalar? Torpoqtor. Akçasını aytıla akçasını. Kançadan? 43.000 so'mdan boluptur. Erkek torpoqtor. Sizlergiçi? 57.500 boldu. Boğaz torpoğu men eken ha? 57.500. Enesi de jakın boğaz eken. Biz suray berебиз tuğanlar.
Hava qancha oldu? Torpoq erkek? Erkek torpoq men 80 ming. Qancha oldu aka? Kaç oldu? 35,5. 35,5. Sağnuy qancha oldu va? Nargı sağnuy balası men 80 ming so'm ekan. Bu da torpoq tuğan. 39 baylanmasi o'xshaydi ha? 39 ming so'm bo'lib tur, urg'ach ekan. Realdi bolalar tartiblantirib so'manda. Altmış set balası erkek paka. Birinci balası o'xshaydi. 68 ming so'm balası urg'achi. Qancha oldu inim? Erkek torpoq 30 ming so'm. Ammo hozirda tayaga. Devga qancha oldu? Erkek ekan ha? Qancha oldu? Kaltatay bu? 70 ming so'm. Kaltatay. Dur. 70 değil. Ova yaxshi ekan sindi ekan. Inim qanchadan bo'ldi? Aka qancha oldu sizdan mi? Bilib qoldim deydi. Men bilib qolgandim, bilib qo'y deysiz. Start beramiz. Aka qancha oldu? 115. Rasa so'ylatdi. 115 ming so'm. So'yib sotganda aqchasi 150 ga aylanib qoladi. YouTube ukam neng bor? Torpoqtormi? Qancha oldu inim? Qancha bo'ldi aqcha? 480 dedi. Ya sheriklar bor ekan. Qancha oldu? Ha, jo'nli jetele o'tasizlar. Ha, biznesmenlar. Qancha oldu ukam torpoq? Aka qanchadan bo'ldi torpoqtor? Ha, yana bola 100 ming. Balasi erkak ekan. Uy men 100 ming so'm bo'ldi. Avval qassob. Qancha oldu o'g'an? 102 ming so'm. Bağıga getib turanlar 102 deydi. Qancha? 102. 102. Ava qancha oldu? 20 ming. Urg'acha? 20 ming so'm bo'ldi. Qancha oldu ukam? 67 deydi. Balasini bo'lib sotib bergan o'xshaydi. Balasini bo'lib sotdi. No, aka bir aytib qo'ying ham senasin. 24 oldu. Urg'acha 24 ming so'm. YouTube'ga tartdim ukam. Qancha oldu aka sağnuy? Qancha oldu? 95 ming. Balasi erkak ekan ha? 95 ming so'm bo'ldi sağnuy. Süt qancha oldu aka? Qancha oldu? To'g'an. Urg'acha 24 ming so'm. Bo'lib tur. Uzağında soruyoruz. Tay qancha oldu aka? Qancha oldu? 62. Erkek ekan. Qancha oldu ukam? Tarqal. Qancha oldu ukam? Bilib yurda. Qanchadan bo'ldi bu qalar? Aqcha chuklar qoldi. Bo'laveradi. Tay qancha oldu o'g'an? 38 erkek. Gazga bir yaş ekan. Qo'ylarda tartib qo'y so'g'anda. Hava qo'ylar qanchadan bo'ldi? 9,5-11 dan deydi. Torpoqlar qanchadan bo'ldi? To'g'an. 19 mingdan. Urg'achi erkakmi? Shu erkak. No sağnuy chu to'qol. Qancha qildi? 94 ga sotmadim deydi to'g'anlar. Shunday real do'balar.